En dan ook nog daar servo kay Bounty Premium Rum. Taste the spirit of Fiji. Rongota na panua sema chingo mekina ngoro pambul tuna santini kabano na panua turanga marama dharbo ngone leo apakatalan kina bikem ni lai apakatalan kina ni mbula binaka no kanda ni sa sema to mengori en VDFM Facebook live ni sema to panua tani ni mbula binaka bina bale bukan daun digita kita na VDFM me tokani bakan karabita rongota Premium Rum, taste the spirit of Fiji. Ia da bitu neo koula ni nonda reserva o kay Bounty Premium Rum taste the spirit of Fiji me bakan da sibi kentor na wanlu en tin kapitu na miniti. En lomni ngale bukona MV mbongi kay kana bide FM 92.2 FM kami da ngai kachi itunga weekend ai. Roda bikem ni keda na siamu chika mengo kana bide FM Facebook page en buku nonda live en ya kabina ni kuri mbulu binaka. Mina bale bukan toko ni tikon Berantoni vudu ena buku nonda servo nimbulu binaka na biokan ni sa sema chikumai ena yakabi binaka ni kuwa bulu binaka be wini lesi mai nauru apakatali kina be marida tu wai sele isa meka roti karibina bale besar bina bale mewini kabela basa pio seru mutombulu sia Rongova ena bongi bina kale kubi kem ni keda na biokan ni barrot kumai na VDFM 92.2 FM ke kem ni keda na sara live chikumai mbongi ni kuwa au na soliti kukina enduni loma ma Bounty Premium Rum taste the spirit of Fiji nakanga modaka bango oiko likes taka na live video ngoka ngai shetaka ena yaka vivinaka ni kuwa no mo likes wala nga na mushaya saranyo ganga ena buku ni solibi kona chance mo ganga ena buku nonda rubisibi ni servo ye ni beramanta ya ona pambul tikani birulalo raw sema tiko mengoka raw sema vaka yang sartiko mai en buku ni iyo elong ni GS 916 Wei tuk selebula kira kira saran tuk selebula en lomen ni GS 916 pik chingo kamay na sali landing dong bula binaka binabale besar na siam sikumai en lomen no ngale bukan MV bonkeiko bakatalan kinan na pambulu tiko ni virtu nola ne ponipate en tunindawa bisi kula bere May no sorry ngo ka porto ponto pen chicos so una job no sorry a joint operation. Do bulo bina ka be pisikula berre e pon pate tunindau bat kirtu ke saren lawa. Do batoli mangori ena ka bina ka ni kuwa. Pakatalanki na pambula tiko ni pe ya panapasa do bulo reta vale. May nawa may bua. Kirtu ke saren lawa ne sorona rua. Orona rua usema tiko mango kam. O Rosem tukuna bunole o meke the Sunshine State bula bina kape Saula Junior isa songe ronda tuengo kanisa bakawati tiko o ratu tumbu ka diku bonu bina kape no mundalo man ndambe tongore matamu na bukuni no mundrau somi tingori ene kape bina ke denda ye bakatalaki na be boni nandi be bula bina ka jobi Buna bakambua mbula bina ngoe na kasi Kapakatalan kina be Diana Lindrod Sama tal chunga mai en kabina ni kuwa bina balib karantingi tak tuna VDFM itokani Kapakatalan kina linga nganga ba Maru takitina na sini sutu O pili ame linga nganga Grog taundo tokan kay basa mata katoko yan Isa nongo sini sutu ni kuwa Sarauta mitao na uda bina balib sarasiam chukuma en kabina kaniko okay nonda italo ni serre en kabina ni kuwa na mat serre bonga kay taramba en yata ni serre Westall Brothers Blanca bito batanga ni serre ngoka o Simon Raribi na turanga kambito batanga ni serre ngoka na Westall Brothers na serre mai utro macer bonga kitaramba gon talo ni serre ngame bola tentu na matelo lawa karta wa bengara bitu ko mena punole bo Westall malevani mai Australia
me bakanga ni randui thapu mai e nandui sana na tirika pana tapanua andui sana tapanua arlaki sota na panole bo Westall mai male pana Australia arlaki dana ka batatu samba wilikirtu mersandu ambaunga na vuvale arlaki ngandre bo remendu na kenra ser membuli me bakana numi ni nanrlaki bo sota boli nangarabitabi mai na panole pu o malepani mai Australia osi sanga yembita batana kenetal no o semone ranripi me rawa ni bola ibaka mata wale ngakina ni non ratikongo kai malebani ni lawa lawangoka e sianga talinduna ka e paka wile irtu e paka wile iranga ni rando baka nanu maibiti non rando bile sama ki wuli batkira non tokani sena tadina karsala ki tiko batamai e na pono lepu o malebani mai Australia ya toro kina marama dorbo kina ngone leo ni taloni sherre Westall Brothers mai bertono bonga keitaramba. Yo sabi na kabikem ni keda sarna biokan ni siya mo chiko mingo kaya na BDFM Facebook live rongoda. No mo likes, no mo share. E na buku wala nga ni nondaru servo e na bawu na ni kuwa mera wala nga veko ni na soli veko na ilaloma mai be bounty premium ram taste the spirit of Fiji. Era ratunga ke kwa nganrepa me memu e na mbongi sarangani kuwa. Mbongi sarangani kuwa na kateni sena iloma mai bounty premium ram taste the spirit of Fiji na numa wala nga mo likes wala nga mai siya taka no mula le video ngori ngai nama kami na taro ena tarong itu kaya ni en ni oito nda live video en kabi binaka endai era rasa tunga be komunika sarbe kan ni sem chikumai en lo meni wanga lebu ngona embi monkiko iya daro saraba live telom dangayani na italo ni share sena video ni share ni Westall Brothers mai bertuna ponga keitaramba. Leila moça, gai levo na série. VTFM, é camida, gai cate.
Ito ko tinitalo ni Sir ni Westall Brothers Maberton na bonga kitaramba en lomni ongali bona envi bongi kronda o semone raribi e bona sertiko Berton na macharengoka na ilalawa ni bonga kitaramba somo na taro na kenle bona kenebinaka merani sulubi ko dunloma may be bounty premium ram taste spirit of Fiji. Alum ni tonto bikara bisam